دما خوش به برنامه دری دن دجاره کدن ام بهورنه میوان ما ایرو چیروک نویس کرد عباس علی موسایه ام ایرو لسر وی لسر چیروکاوی هر سال لسر کاروی دواره کووروانی ده باخون تبخیری هاتی برنامه ام دسپیک چند پرس درباره جنانگاریات ده بکنو و گرن تربسپیه جیه گوتلی جدایک بویه از سال 1983 لگندکی بناوی سوگیا از جدایک بوما گریدای باجاروکی تربسپیه ما خوندنا خوی دست پیکیجی ملور قدان پاشیوه ما خوندنک یک رنگ کی دن بردوام کر از چوم باجاروکی بناویت معروف جمالا شیخی خزنوی شریعت بردوام کرد. چند سالی بود ما تشو یعنی پشتی صفحه ششا من بیشن 12 سالی نه؟ بله. جو چاخد خوندن کرد 7 ساله ملور خوندنا خو یا شریعتی کرد. پشتی گو 7 ساله هم خوندنا شریعت قدینن. دست پیک خوندنا و شخوا بعربی بوز باورد کم نه؟ بله بعربی بو گهدانه که پرمزن به زمان هبو سرانسری 7 ساله خوندنا شریعتی و زمان عربی تایبتی تشتكي ولو تبيج كردي يانجي عقيدة إيمان أحمد خاني يانجي تشين وهات نبون نا ريبازي واندا تشتكي ولو كردي تنبو لي قلك تشتي إقريداي بصوفيتي ذا تشتن هبون كردي دوات مابو تا صوفي عربيان كسي اتخوندنجي او تشتيهان اي صوفيتي ابري كردي مابون زماني صوفيتي پشتی گوا 7 ساله خوندنا شریعت قدینن هندکارن بدود چه بکن یانجی او آست یانجی درجه گو ددن چی یعنی لوی داری؟ خوندن دماغو يعني قدينا دبن سيدا اف سيدا جي تشتكي قشتيا دكارا درساب درس شريعتي يانجي ببا ملا جامعه كي مزقفتكي هروها خطبه اينان رنگكي ولو دكاري ببا امام جي انا بله دكاري ببا امام جي جبر 7 سالن دوهر 7 سالات خوندنك پر تيدان دويتر پشتیوه تشکر پشتیوه براستی مخواست از خوندنا خو بردوام بکم بکالوریا خو استند از چوم زانگها تشرین موجه عربی خوند و چاخیج سال 2004 از چومور و تا زانگه قداند زانگه عربی بله مقداند وکو ماموسته یانجی دویواری ده کار کرد تا کار نکرد براستیش دست پیک از چوم جی ارمانجا من ناس بماموستا تنی کیف هم جوجه ارداد در فتا هری الپیشیا ما فکری بود واری وجه دا یا عربی بو ویدمی دا تنی متخصص زوجه بقدين دست پیک از چوم جی نتخصص از بماموستا کی از الدبستانا درس بدم تنی حشکرنامه وجه را هشت از بردوام بکم متكاري ديش بيفي وجي يعني ماموستيوم نكرن نها يعني تشيروكي بحردو زمان نيفسين بزمان كردي وزمان عربي جي يعني تشتي جو هركس الهمات كاري بيجي الفيدري دكتم بهالبس دست بي دكم دور دچن يان تشيروكي يان روماني ياولو لباتا او كوناغ خوياي او قاسي زيدا جه نقر كوناغا هلبس نيفساندني براستيج دست بيكي مثلا ويساندني الجموك برياركي بو او بريارها مش دست بيكي مخست نهل بس بي خست تشتكي وقت جيروكا بي دبت دست بيكي دم او جداهي خوشك دنابرا جيروكا كلاسيك وارنگي جيروكي واناس نتكر ليه متخست دويم جاري دوي دست بيكي و مثلا زمان چاواچه بوگو هر دو زمان نه زمانك تاني براستيج دست بيكي في بزمان عربي دنويسي
ji ber got me zimanê Kurdî nizanîbû em binivîsin dema çûm zanîngehê 2004 de me xwehînî zimanê Kurdî kir di Riya Dost û Hevalarê ji wê çaxê de mixwest ez Kurdî binivîsim lê ne cehd me dest pê kir heta baş fêrî Kurdî bûn hînî Kurdî bûn me xwest em zimanê xwe jî binivîsin. Bi çi riyatî hîn bûyî wilo bêtir dostên me hebûn wek korsata ji me re dizî çêtkirin ê derbas zimanê Kurdî tenê wê demê astê yekem bûn em bêjin bê em fêrî elifbayê tenê dikirin û dûrê me berdewam dikir xweberî me berdewam dikir. û halê hazir niha tu hîn li Tirabespiyê dijî yan li Qamişlo ez anha li Qamişlo me ez karê me xebatam tev li bajarê Qamişloyê lê yani Tirabespiyê ez pir lê nemam rastî ji ber meseleyê xwendinê wan em pir li Tirabespiyê nemam bêtir ez niha li Qamişlo me bêtir duwarê heta niha tu tiştekî te yî çapkirî tuneyî ne wilo ew sedemên got heta niha tiştek wekû pirtûk yanî çîrok ne bi Kurdî ne bi Erebî nehatine çapkirin çi ne bi rastî divirde wilo çîrokek xweş mir çêbû got neheşt ez pirtûka xwe yekem ez çap bikim sala 2007 de pirtûka min yekem ya çîrokan kurte çîroka bi Erebî hazir bû mixwest ez çap bikim دوێ demê de me tiştek nizanîbû em bê em çawa çap bikin çapkirin çawa ye دوێ demê de têbîra me ez û hevalê xwe xweşman qad em bi hevrê çûn bajarê Humsê me xwest em çap bikin li wir bergin ji mir çêkirin wê demê ne wek daxwazan bû yani 500 berg çêkirin neheşt naverokê berdewam bikin me ew her 500 berg me avêtin nexwest ez çap çima sedem çi bû ne spehî bûn ne xweşik bûn ne bedew bûn wek min dixwest nivîsa got ez pêr westiya bûm got rengekî xweşik were çapkirin ji ber got me şê fêm nedikir jî ne bi rengê ê me dixwest ji ber vê yekê jî ji wê demê de nema çap jî kir û dereng ket çima te nema çapkirin bi rastî tim sedemê ê neçapkirinê sûcê nivîskar jî gelek caratê de heye û wekî din jî em bêjin bê dezgehê me yan weşanxanê me tune ne got belav bikin lêz dibêjim divê dema dawî de sûcê ê mezin sûcê min bûm çap nekir lê demek nêzik de biryar dayî got ez çap bikim ew bi zimanê Erebî bû ne bi zimanê Erebî û ya Kurdî jî ez tê dixebitim niha ku ez dawî bînim pirtûkekê ew jî kurte çîrok li gel nîvsanina çîrokê wekî din nîvsanê te duwarê wêjeyê de hene yan tune ne ez gotara dinivîsim wekî din ez bexşanê dinivîsim bi zimanê Erebî gotara û bexşanê ew gotarê hanê naveroka wan bêtir bi kîjan alî diçe tim wextê behsa berhemê xwe yan rengê nivîsandinê bikin divê em nas bikin bê direngê wê hin berî 2011 û piştî 2011 berî 2011 bêtir girêdayî bûn wêjeyê ve bi rengekî sereke lê paşî 2011 rengê jiyanê hat guhertin yani erkekî bêtir hat ser piyê me got em karibin em dibarî wê em karibin binivîsin em karibin li gor wê derkevin rengê wê jî hat guhertin naveroka wê nemama warê wêjeyê tenê de naverokayê girêdayî bi jiyana rojana bûyerê got an hat qewmin şoreşa got em têr derbas dibin yani girêdayî bi vam jara ve bêtir berî got em hinekî wilo pirsin berfireh divê derbarê de bikin te behsa 2011 berî wê piştî wê kir berî got em wan pirsa bikin min dixwest ez hinek yani pirsan derbarê mijûlbûna te ya duwarê kovarvaniyê de bipirsim karê te yî wek sernivîser di sormeyê de ev kovara got bi Kurdî û Erebî her ji dimehan carekê derdikeve berî wê têkiliya te bi vî warî re hebû yan tu nebû bi rastî ser mesela kovara beriyan ha
گروپک خورد بون مد سال 2008 ده ما کوارک ناوی الجحیم ما درخست ویدمی الباجار شامی بون تنی گریدای بو بهلبستی و بزمانی عربی ما جمارك جي درخست لم خابن وقت نتوهبون هر چه قاسي كوفاري درخست براستي مثلا فيسي بو جو نغريداي بدمك يعني منيت بو نيف سالانه بي يا هر سي مهابي لي جمارك تني جي دركت دوي دمي دجي ما خست ام كاربن ام تشابكن الشابخانه برخصت ام بيجن ما ويش اخي ما بر ما خست ام وقت بي ارينيه كي ج حكومتي بستينن بنافي كتاب الجحيم ويش اخي ما خست ام وقت ليسكا كيلو بكن كتاب الجحيم بكن جمار بس بالكيش اف جحيم وكتاب الجحيم واف نافي هاني نافي يعني ديوانك هلبساني فرنسية رامبود بلي شخو مجور بر اف نافي هان نافي كي بر بالكيش ديروكا هلبستي دم بيجن يعني مشان هنا كي بالكيش يعني مسألة جيروكي مجولو كوفاري سر هلبستي و جبوچه براستیش خو اف پرس گلک جاراج مهات کرن دوستو حوالی من توا هلبست نویسی تنی ناو و گروپی حوالی می هلبستوانان چیروک دنویسی و پرسک مزن بو لی براستی باوریا می به نویساندنا چیروکی دهات لی حشکرنا کمی مزن جی هلبست هبو کو از وەک خوێنەرێکی ئەس بخوێنم لێ تجاری نەکرد داخوازێکش خۆرێک و خۆزیز هەلبەستوان بە يعني چواری دەبێ مەسەلە بێتر دوارێ هەلبەستێ دەولۆ هەردەم لە پێش بوو گۆ کۆڤار دەرکەون یانژی بەرهەم دەرکەون لێ دوارێ چیرۆکێ دە دەما گوت چیرۆکێ دنیویسین چمانە فکری گوت کۆڤارێک لەسەر چیرۆکە دەرخینێ گۆ تنه يعني بسبورياي ديواري دهبه وتشو هالبستي هنا كي اف يعني وي ديتنا هاني قلت جبر قلت هالبستوانا كي تكشوي تشويه تا تشيروك نيفسانديه هنا كي في تيوريا هاني هنا كي تينه بيرا مرو حتى شي درجه مثلا راس يعني تفشلات واري هالبستي دهبود ناج تجاري هالبستنا نبيسينه دیروکا خوی نویسی دم تجاری هلبست ننویسینه جدسپیکا من ویسی و تا آن هجی من تجاری هلبست ننویسین جدسپیک م چیروک نویسین ليش بر كسي اي دورامي يعني هجر از وقت قلتي مثلا فكري باب كوفارك ريداي بتيروكي ذي اي دورامي تف هالبستوان يعني بلكي مكاري بس خطفلي جروبك هالبستوان كم لي زحمت بوزوقع هالبستوان بين باليه تيروكي ذي زحمت يك فيرن جيبو دياره وتجربة دن تاني بكوفارا سورمير دست بكر يا جغيني وي تشتكي دن هب وجغيني الجحيم نات تبيرامي سورمي دماوي بيشي دجي جمارا داويد ويشاخيم وك اليكار مباري لي از كوفارا دتني يا جحيم وسورمي خبتي از خوازب تنا كي بحثا في بك سورمي جي دستبيكي حطاني تبحثا دقونا غاتم دكد بي دستبيكي بيادن هنا كي في مسألة جمع رجناو هفدر بلي كوفارا سورمي 2006 دركت جارة يكي زمان بزماني عربي بو تاني خرو عربي ويشاخي سر مسالي ويجي واجد سكني هلبستو تشيروك جي بلافت كرن 2006 حتى 2008 شش مارجي جي دركتن دويدم باشيوي راوستيا كوفارا سورمي وقلك كوفارا راوستيا جقلك سدمان باشيوي 2015 ده ام الهفجيفيان ما خست ام في كوفارا هفجين ام باورياما بنفيسي يا كوفارا كوفاري هات كو ام كاربن ام بكنوك بروجيك
یەکە چاندایی هزری ئەم کار بن برەنگێکی خۆشکتر ئەم بێژن بێ 2015 ئەف ژماری دەرکەتی تانها سێ ژمار دەرکەتنێ مەگری هەر دومەهانەیە لێ قۆناغا پێشی دێ هەر سێ مەها بوو ئانها سۆرمەی یا 2015 مە سێ ژمارجێ دەرخستن هەفت هەشت نه بە زمانی کوردی و عەرەبی نێوی بنێوی ینی نێوی کوردی نێوی عەرەبی و مژارێوە سەربخۆنەیە تەنێ دۆسیا هەیە دۆسیا یا کوردی و یا عەرەبی مژاراوە یەکێ و نویسێوە جێهێنە دەما و گەهشتن هەڤ ینی چما vejandina kovarekê goberê derketî û rawestiyayê û ne derxistina kovarek nû براستی ev jî pirsek giring e me dît got kovareke beriyan ha rawestiya bî wek rihekî nû berdê wek slavekî jî ji wa kesê got têt kar kirî beriyan ha wek slavekî wek vejandinekî wek rihekî nû berdê kovarekî sedemê wê yanî ji ber got yanî hinek xal hebûn di wê kovara kevin digot we xwest ku li ser wê rêbazê bimeşin û ji nû ve ava bikin yan jî yanî we nikarîbû mesela ew xalê gotbala we de ji bo wek projeyê kovarvaniyê mesela hûn bi kovarekê nû bi navek nû dest pê bikin û projê xwe pêk bînin راستی ته هەگەر تل ناڤەرۆکە یا کۆڤارێ مەیزێنێ ناڤەرۆکە کۆڤارە یا سۆرمەی جوداهیەک مەزن هەیە نابەرەیان ها و یا بەرێ ینی تەنێ ئەس بێژم ڤەژاندنا ناوێکی بوو و پرۆژەیەکە بۆ تێک چوو دوێ دەمێدە gelek سەدەمانیان یان وەکی دن مەکاری بوو ئەم ناوێکی نوژی لێکن ئالیێ ناڤەرۆکاوێ دە جهەی زمانێکی نو لێ زێدە بوویە زمانی کوردی مژارێوی هاتن گوهرتنێک پڕ مەزن کەدێ هەموو ئالیان دە تتبێژە نەشاشتیە کە گۆیەک کوردی و عەرەبی هەما کۆڤارێ دێ پێشکەش بکرد ڕەوشەکێ دگۆ هەژمارە خوێندەڤانên عەرەبی 10 جارا بەلکی لە ژمارە خوێندەڤانên کوردی زێدەیە ینی بڤی ئەوایە هاانێ دەما کۆڤارێک تێ کە دەستی هەر خوێندەڤانی بڕحەتی و عەرەبی بخوێنە و سەر کوردی رێ دەرباس بێ vinekî zirarê nagîne Kurdî gelo براستی مەسەلا زمانی کوردی مەسەلەکە gelkî tevhevî زمانی کوردی ینی ئەم هەگەر کوردی و عەرەبی هەورێ بەلاف بکن گۆ نەوەرگران بنجهەv ez dibêjim wê ew zehmetiya hanebê ینی heger kesekî rahîjê û zanibê her du zimana mijarê wa newek hevin yanî heger rastî xwînerek bê dibe ku beşê kurdî jî bixwînê mesela zimanê kurdî girêdayî bihezkirinê jî bêtir yanî ez bêjim bêyekî hij zimanê kurdî nekê wê nikar bê bixwîne jî mesela vir ve girêdayî bêtir ku xwendevanê عەرەبî bêtirin ya nebêtirin mîne mesela ku em divê em piştgiriya zimanê kurdî bigirin em jiyana xwe pê binivîsin em her tiştê xwe pê bikin yanî heger îro xwînerkêm jî bin hin bi hin wê zêde bin em dikarin bêjin bê em belge dikin vê 2015 û paş de jî yanî bi zimanê xwe wê helbet wê kesin hevin wê dûr bixwînin ji bo kovara sormey di navbera yanî kovara a tenav lê kiriya destpêkê û konaxa a di duan de pirsa min derbarê belavkirinê û xwendinê de ye wê çaxê çend hejmar yanî dihatin çapkirin û belavkirin û niha çi qasetê çapkirin û belavkirin û rewşa belavkirinê û xwendinê wê çaxê baş bûyan niha براستی ینی د دوێ دەمێ دێ ez ji ber ez ne beşdar bûm wilo gelek hûrbînî hen ez xweşik ser wa nesekin yaz nizanim ez dikarim behsaya niha bikim yanî ser hejmar nizane bê çi qase dihat çapkirin ji ber got hinek nav hene bi we re berdewam dikin her du qonaxan nêzîka 500 kovarî çap dikirin nêzîka jimarek wî rengî bû dibe gokêm zêde dua jimarê piştre
لێ ینی دوێ ناوێرە بوو ئەها دەمانها دەژی ئەم ژمارامەی داوی مەسەلەن مە 205 تەنێ چاپ ینی زمانێکی 500 چاپ دەبوون هابوو 2 زمان و 205 چما ئەولۆ بوو ڕاستی هەنێکی مەسەلە گرێدایی مەسەلە ئابووری بێژن بێ دەرفەتامە ولۆ ئەم دکارم بێژماری چاپ بکەن لێژ ئالیکی دنڤێژی باوەریامە تێ بەلاوکردنا رەسەن ئەم بێژن بێ ئەم 205 خوێنەرێ باش ئەم بگهێنوان وێ ئارمانجەمە پێک وەرێ لێ ئەم دخوازن ئەم دەمێ بێت ئەم بێتر بکەن ئەم زیێدەتر بکەن کۆمکار بن بگهێنە گەلک کەسا کۆڤار هەرش دومەها جارێکی دەردکەوێنەوە ت گوهرتنێن گۆ دەما دەرکەتناوێ یا تیراژە فرۆتناوێ دییان وها ji bo demên pêş jî hene yana rastî jmara her jmarê de tê tiştin nûl ceme hebin em dikarin bavêjin ser yani em bêjin bê pîvanê xwe em pêş dixin heta ego em ser tiştekî em rawestin jmaraya heftan de dosya tune bû me paş me dosya lêzê dekir wê ne hindirê wê tune bûn me lêzê dekir em hê em ranewestiyan ser tiştekî bixweya em hergav em dixwazin bê fikrak ceme hebe tiştekî nû ceme hebe em lêzê dekin ku em bihên zengîntir bê ya xweşiktir bê û bedewtir bê berî em derbasî bername bibin te got destpêkê min got belkî hûn heneka dikin lê wiha derket gon kovarê belaş bê pere belav dikin sedema vê yekê çi ye rastî şixwe li vir li rojava xwîner kê min em bêjin û kesek naçê kovarekî nakirê ji bo wî bixwîne yani ev tiştê pir kêm bûye nemazin ha di deman hade em belav dikin dakowerê xwendin yani kesekî bixwazî bixwîne اهتمامي آوي پێ هەبێ ئەم بگەهێننەوەینا و ئەم هەر دەریێ ویخن بێژنە بێ کەرم بک بخوین ji bo vê yekê yadin em dikarin bê ew derfeta ya aboriya biçûk jî ya dest meketî mekarî bû em pê çap bikin bê ku em ji bêrîka xwedên ev sedemek bû em tê adekî jî naxwazin em dixwazin tenê were xwendin sedemên vê yekê çi ne got kovar nayên xwendin û vî awayî yanî ew kesê got ne amade bi ji bo mesela pereyên piçûçik bide kovarekê hûn çima kirî herin li deriyê wî xwin û jê re kovarê bê pere bidin ne çêtir got nexwînî yanî wê kovarê madem nikare tiştekî wiha piçûçik ji bo wê kovarê bide ez ê li vir ser tiştekî dî biaxivim ez bêjim yani پرسکرێکن مەزن هەن ئالiyê xwendinê de ez dikarim bêjim bê heta kesê ên viskar jî li vir xwendinawa kêm yani belkî mijûlin bi înternêta wa bêtir bi rajin kovarekê bixwîn xwendevan pir kêmin heta di nav nivîskara de jî yani ez dibînim divê rewşahan de heta nivîskar bixwe jî xwendinawa kêm e yani em bêjin bê belkî meht qedê belkî pirtûkekê sağ naxwîn ji bê nekem behsa her du zimana dikin yani em ne behsa tenê xwendevanê zimanê kurdî dikin yani behsa zimanê erebî jî dikin got hemû xelkên vê derê bi kêmaniyê xwende wî zimanî dizanin û dikarin pê bixwînin rastî yani rewşî doreke baş dilîzê divê yekê de em bêjin bê divê rewşahan de belkî berê aliyê zimanê erebî de em bêjin belkî xwendin bêtir jî bû ez dibêjim belkî mesele girêdayî bi rewşê ve jî û mesela ya înternêtê wa jî yani ez bêjim bê bêtir mijûliya kesê ê
گهدانی و مسئله روشن بیریت کن بلکی بهتر بالا وکشاندی مثلا اینترنتی وان یعنی مثلا اینترنت بس تجی مثلا مدیا جواکی فیسبوک و تویتر و تشتین وها و دانستندنا دریا اینترنت دگو دمك مظن كسان خوي نمازه يعني حتى روشن بيرواجي مرات كاري بيج بي برتوك بويه قربانيه يعني في مسألة بفي أواي مرات كاري ام دكارن تشتكي بصابيش لي دیارده کانجی ظاهره بی رنگی بری به مثلا در کتنا به فیسبوک و تویتر وانجی دیسا هبو دیسا خوندن یان کم بو یانجی تنبو یعنی تنابین هنه کی مثلا هر جاره تبیرم دما تلفزیون جی درکت هر کسی دگوت کس نمات خوینه و تلفزیون هر کس تلفزیون ادناره لحال او حال بری تلفزیون دیسا ند خوندن تلفزیون هات مثلا خوندن آباد سر تلفزیونه دم در باس بو نها فیسبوک و تویتر و اف مدیا جواکی وها درکت ام نخوندن داویجن سروی تنابین گروج هاتی مروف لسدمن دن بگرج دروی وان پیشکتنین تکنولوژی گودوار مدیا جواکی دچه دبن براستی تا دستی خدانی سر برینه که یعنی دباگو زیدی واتشتی ما بحثی کری بلکی برنگن جوکتر من جیاگو ام دبین يعني از بيجم بدفياد خبراتي يعني دفيا بيجو ام كاربن ام روشا خوندني يا ام بهيلن جواك بخوا حش خوندني بكي باوريام ده و هجر ام كاربن تشتكي بكن دفي درباري ده بزارو كار ام بيجن بيوا انها زمان كردي كتي دبستان وانده يعني ام جوجكاي ده ام بهيلن حجي كرنا خوندني واتي كفي دليواده يعني درفت بلكي بوازارو كار هبي ويدي نحو جبي ام باري نخوندني بافيجن سر بشتا تالي قلت ايرو بزارو كا دست بيبك افتي وي واتي جو دن نفشي دن وهرن يعني 15 سال وهرن حتاني جو او زاروك بيجي ويرادا جو كارب برهمين ويجي وادبي باواه كي جاوايان بخوينه بله يعني شخوا هيفي بيتر سر في نفشي نوي يعني هجر سروا نفشي ما ام تدجينها از نظام يعني دباغو بروجن جم يعني كسن بي بفكر كاربن روشا خوندني بيش لي از دبيجم بي ريداي بحجي كرني بيتر يعني شقاسي حجي كرناتش خوندني رهي يعني دباكو اف كي من اف كسي ايجو راستي حش خوندني تكن ووقتك يخدن يا وك برينها ما قلتي انه بركي بدن جبوي كوفارك يا جبوي برتوكا جو بخين يعني ام بيجن اف سي 4 سال روج اواب اوايكي حتى راديكي روشه كوي تشيبو ستاتويه كوي تشيبوي و جهلا سياسي و كم زياده خو بريفه دبه جهلا باراستني و حتى راديك مزن يعني سركفتن بدس خصن ولو دما قلت التيل قادر روشنبيري درت روجنامه روجانتن كوفارك کو باوای کی برای کوپیک درکو به خوندن وشاخانه گو پرتوکان چاب بکتن يعني شهر عالی دولت بیج شرپ زبون هي و کسی کی گو خودیل و مسئله جدر کفش برگو سیاست گلک جراوه مسئله کار خنا بینه دبینه جهنه قادر و دزگه جی ایگو هنل وی کاری خودی دنا و اف مسئله هانه و چه بخار بینه گلو چما لیچار سریه دوی عالی ر نای گراندن يعني و اگر مروف لي بقرجي مروف بري خو بدو كو براستيجي زحمتيا حري مزن آلية روشن بيريواده يعني امكارن ام دابش بكن هن جريداي بروشي تفي هن جريداي قلسبونا با كسي روشن بير قلسبونا إراداوان ام بيجن
هن گرێدای بڤەیەکێژی وەکی دنجی بەلکی دەستکەفتی تنەبن لەجەم کەسن هەن دڵخوازن دەرفەت پێشیاواتونە کەسن هەنە دەرفەت بەلکی پێشیاوە هەبێ نەدڵخواز بن یعنی دگەلک وارادە ئەم بێژن بێ ناکی هەفتوو کۆ قادا ڕەوشنبیری پێشکەوێ ئەم بێژن حتا گەلک ڕەوشنبیرژی ینی خۆتاوێژن ئالیێ سیاسی بێتر ژبەرک و بێتر ڕۆنی سەر مەسەلا سیاسی ئەف کوتێ ئەف ینی چما مەسەلە کەسێکی نویسکارێک دمینل بەندی سیاستمەدارێکیش بۆ گۆژێرە کۆڤارێک وێژەیی دەرخە ئەو بخۆ نافکر و ئەو ببخۆدی ئینسیاتیڤ و ئەو وێ کۆڤارە هانێ دەرخین یعنی ئەف مەژیێ هانێ ئەف مەنتەلیتەیە هانێ ورۆتکارێ تڤەتگەرینە چیرۆڤایەتە ژێر هەیە براستی ئێ ڕەوشنبیر شخۆیا ڕاست ئەوە گۆکاربێ ئەو بخوا ئەو پرۆژەیە ئەو دەرخینێ لێ گەلک جارە ئەو دەرفەتە کارن بێژین جار ناگرێدای مەسەلا ئابووری ڤەژیە ئیرۆرۆت کۆڤارێکی یا پرۆژەیەکی پێشخی هەلبەت وێ دەرفەتێک ئابووری ژێر گەرەکێ وێ کی پێرابێ هەلبەت دوێ ئالیەک هەبێ پێرابێ ژبەر vêyekê mizbînim هەگەر ئالیە سیاسی پێرا نەبن چما کەسێ دن ێ خودی ئیمکانên ئابووری پێرا نابن براستی گرێدای مەسەلا چاندەیەک ینی ئەم بێژن بێ ئیرۆرۆ کەس بەلکی پێ نەفکریەک و پرۆژەیەکە ئەم بێژن بێ وەشانخانەیەکی vekê û ser peren baş birjînê hokar bê bikê wek projeyeke aborî jî ev çandeya hatune em bêjin bê hê em rewşenbîrî yan li çandeyê meyzên çavekî ku ne ku cihê got wextê xwe lê valakî yani em bêjin ji aliyê kesê ê peret destî dihebûyan گۆکار بێ پرۆژە پێشخی یاژی کارێ بێکارە کارێ بیکارە یا بێتر vî çavî lê dimîzin yani nabînin ku projeyeka diviya bê pêşkevê û demekî dibelkî bi projeyeka aborî jî nekare lê kes pê nefikirî tim ê herî belengaz belkî ê nivîskarin yani me nedîtî kesekî rewşenbîr ya nivîskar ku perên wî hebin karbê ew bixwe projeyeka wilo pêşketî û xurt li darxê destê bikî tunebûna projeyên em bêjin dîsa nav dikevana de em bêjin rewşenbîrî em wilo nav lê bikin tunebûna van projeyê hanê bi dirêjbûna dîroka kurdar yani gotim bi bûn xwedî projeyên siyasî bûn xwedî projeyên çekdarî eskerî û her wiha lê tu projeyên wiha tu bêjî di plan û plangeriya wan di wiha cî nagire ev ji kutê yani çima ev tiştekî taybet bi Kurda gelo yan jî projhilat yan jî projhilatiya yan jî sedemên wê din hene rastî heger em rewşaya Kurdî ya rewşenbîrî em bidin ber ya cîranê me Ereba yan Tirka meselen em bîn mesele girêdayî Kurda bixwe daxwaza Kurda bixwe hege ez ê bînim ser meselaya em bêjin bê rêveberiya xweser ku îroro ew rojava birêve dibe em bêjin bê desteya çandê ava kir ka em va destelatdar e ka karî çi bike manî gerek ev pirs ji wa jî were kirin ku yani heger em bêjin bê rêvebirî bixwe çavekî mezin li desteya xwe dimeyzîne ku karî projeya bide ya na ma divê em vêya jî bibînin yani ez dibînim bê çavekî biçûk meselê tê meyzandin yani nabînin belkî milletê ê cîhanê çavekî pir mezin li wêjeya xwe dimeyzên dibînin ku ew ê ku peyama wa û dengê wa digihên cîhanê ême belkî em vî çavî li xwe nameyzên ya li wêjevanê xwe li rewşenbîrê xwe em nameyzên yani ez dibînim kêmayî li wat meyzên heta ev tişt çê dibe ji bo vê serboreya rojava yani heger em li riyê çareseriyê bigerin tiştê gotê xwestin bigerin yani ew tişt wê çi bin
از درباره وی قاده دید بجم اف قاده نویسکاری و روشنبیری و وها و يعني چره بکری هنه یانجی تریانا بینگو يعني ببدست بيكش بو چاره سرکرنا بان آلوزیان براستی از وکا چارەسەریە کەی هەگەر ئەم بێژن بێ جیهەتێ ئێ دەستهلاتدار یان ئەم بێژن ئێ کاربێ پشتگیریە پرۆژەیەکە ڕەوشنبیری بگرێ چه ئەم بێژن بێ بەس سیاسیژی بێ ت پرۆبلەمتن نەیە دوێیەکێدا لێ کارە گۆ پشتگیریە پرۆژەیەکی ڕەوشنبیری بگرە بهێ لەش بەرخۆ بە بمەشە يعني بيكو دستي خوتي دورده يعني هجر كاربن فيها بكن مشكله وي بروبلم تنبن يكجار يعني ام بيجن بجواتي خصن جبر او دسلات دار دستي وادي يعني هجر ام بيجن بيشتريج كوجا علي بي مثلا يا ابوريوان حكومات بي راد من ام بيجن بي وك اشخاص بلكي يعني وك روشنبير او نكارن بروجي حتى داوي كارن بريفا ببن لي بلكي نكارن بشتكرياي بكرن هجر الين سياسي يعني تشالي بن كاربن بشتكرياي بكرن بيجو تستي خوتي دورن وي تشاخي او درفتا هري باش بيا جو كاربي بيشخي نويا كر اليه سياسي بينكن وي تشبه چه الترناتيف چه بديل هي براستي دمينه كارن تكانا هر جروبك روشنبير او كاربن الجور درفتا خو كاربن تشنا بيش جبو سربوريا روج آوا بيترت كيجان احتمال يعني كيجان يعني كيجان مسألة جوان بيتر دبينو جوي او بريف هر هيفيات هي جو ابالايات في قادا روشنبيري باوايا كي بي داگرتن یاجی با آوای کی به بریو برن یاجی تگاو جبو آواکرنا بنگه که گو شیمبونک یاجی گشبونک روشنبیری چه به لروج آوا گولایقی مثلا وان قربانیه گو حتی نهاج بو به مسئله هاتن داین هیویک وها لجمت پیدا دبی آنا مخابن تهي فيامي كش فيكي تنيا وقت برينها قلت بيتر هذي فانفشي نورة هيجو أو يعني أم كاربن سروا أم خبتن يعني زبيج مثلا يعني نفشي نوت بحثا كده كتهين مثلا أم مثلا السرواد بيجن نفشي نو نفشي نو تسر زاروكات بيجن جبر مخابن از تروني البيشامة يعني الزنابين راستي دمينا يعني او جافيكيم الروشنبيرية اللي قاداهن تيميزاندش حم آليا يعني اوقات زحمت مثلا هناك دزگاه و سازي بين عواكرون گو قاربن هناك في والاي داغن دهندر چارچوبات تجربه روج آباد از دبيجم اوقات زحمت قالو داخواز جير لازمه و بريار جير لازمه از هر دوکا نابین يعني از نزیک نابین از تخوازم شاش بم دوی کده از ببین تشتکی بروواجی بیا چه بی لی از تشتکی نزیک برچاوا نابین يعني دو وقت كده جو ام بيجن حوجداري يعني ب ام بحث روجنامه روجانه دكن جبوي و دما جو كوفرباني بفي رنگيبه جو حرج دمها ينجي مهكه دمها جاركه به امکان گو دواره روزنامه‌وانی ده هنه گاف بین آویتن و کاربن بکی مانی خلق یعنی نوچین لسر ولات خو لسر هریم خو بزمان خو باوایی که روزانه هین ببن تشتکی وهاج بو روز آوا ممکنه یا نه براستی سر قادا روزنامه‌گریه جی خوشک دبینم گلک روزنامه‌گر لفرهنه و یر شخوا چاوی دنیای تفدکی لفره لی تفولوژی هی کسک نکاری کوارک یا روزنامه که روزانه درخه بگیرنگی خوشک یعنی برنگی کی
بيجن بيشكتي وأكاديمي بيرابن يعني الزحمة جدبين يعني جبر دفيابي جو تبتش بروجي دست بيبكي دفيابي تكاربي خوشك بيشتكيريا بكي كسي ايتي تكاربكن تكاربي برنكي كي خوشك وهيني بكي بهلي برنكي كي اورجينال بيش كذي جبركو افدز جهمي ايه هيجي يعني اندامن ايتي دكارتكن سروا بخو ناخبتن ناهلن يعني واني بيش ناخن يعني هر يكيش بيريكا خو تعلمي بيتر يعني دواري عملي دعلمن بيجن بي ما تشما ناخو جرك كوفارك روجنامك روجانا هبايا جبر في كيجي تونه او في كوفار الهندر روجافا تشابتكن يا الدرفي بله الهندر روجافا جبر في من اف برسكرج بوغو از البرسا تشابكرنا برتوكان ببرسم يعني انا ام بيجن خورت و كاتشين ميل فيدري اي برهمداري جو برهمان بكيمانية وجهية از بيجم دنيفسين حتى شرا دي درفت البيشاوان هي كو برتوكي خوال فيرت شاب بكن براستي من قامشلو شابكن في كوفارهان شابخانة القامشلو بلكي دي شابخانة هن بيتر كارن شابكن لي بيجن نرن نكاري واي سركي كو كوفارا يان برتوكا شابكن هر تشتي بيرا شابكن بيدفيا ما بوشانخانه يا هيا وشابخانه ايكو تايبت من بوشانخانك وبي البرويجي شابخانه كبي تايبت بيجبوي برتوكا هجرت ايرو هري برتوكا خو شابكي ويقول لك تشتي دل بيشياتا بنكو نا برتوكن نا غريداي مسالي روشن بيري تابين وقتش هر تشتي شابكن تشتي يعني اوجي دهيله قوت يعني دمك دريج دستوي ساعه بين بي جو بي شاب كرن بلي ولوجي هي ومثلا يا ام بيجن بي دفيابي وشان خانن هبن برنكي خوشك کار بکن گوت ناس بکی بی برتوکاتی برنگی کی خوشک ایچاب کرن سرب سکنن بهتر يعني كم زيدا جوك في كوفاري بين شاب كرن نخرب باش جو وقت في كوفاري وباش بي ليه دائما بحسها مثلا تخصصي كنا بيجن بي وشان خانك هبي تايبت بي بويجي وانجي وي برتشتكي خوشك بي وبيش كتيبي جبو دسنفيسين لباتت شو تفكره ين تشيروكي اجي وك فان بسكاري دنيا يعني از بلكي برنجي كيوساز تشابك تخميناته كنجي تشاب بتشاوا دمك برنيزيك امجي بهيفينكو باواي كبريكو بيك تشاب و يعني لسر خاكا روج افال ولات ل يعني جي وقت قلت القامش لو تشابب ونيزيك جي بقي دستي خوندواناش بوغو كاربن يعني ام حموج نيزيك في بيتر متى تاني برهمين تجي زيادة ناس قال لك سباس بو هاتناتا يا برنامج بو فان اخافت نيتا سباس مامستا سباس يا قهدار اجدك وقال لك سباس بو جي تماشفان هجا حتى برنامج كدنهم بمين خير وخوشية دا بخاطريوه